Bismillahirrahmanirrahim. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Alif Lam Mim. Swalla imatau ku pakaan tapanianon. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Kati isu kita bedesang ka amad delmun aturuan ku kipananang gila. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Asiran na paparati aniran sudah mapayag guwi pepemayan degiran sesambayang gusus sabeud kuini begaya mikiran na ipepemegairan. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Gusiran na paparati aya aniran su kitab ini turun nerkaya Muhammad. Gusu ini turun kumyaw na anka. Gusu akhirat nasiran na tatang kedeniran. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Siran man itutak na kuturuan na puun kukadnaniran. Gusiran man ipumakaslang sa maliwanag. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Mataan na susirana de pamaratiaya. Na melagid kiran upia ka ikhtiar kasiran antawa adeng kasiran pa ka ikhtiar ka disiram buperatiaya. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Tiutupan wallah sumanga puso iran busukan giran. Na kiat taguan sumanga kailairan sa pilas. Buad na bagian iran na siksa albi mala. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Na adna ped ku mga manusia atawagi itero sa piaratiaya miswallahu swalungan na mauri ak na abasiran mapaparatiaya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Pelimpang niran swallahu sumya maratiaya. Nada ab kelimpang iran arwar ku mga ginawairan sadiran may inengka. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Katataguan sumanga puso iran sa gedemen na inumanan siran wallah sa gedemen. Guad na bagian iran na siksa amali pedes sabab ku kaya pamu kegiran. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Guamay kapiteru kira na di kanu peminasa kulupa na teru uniran. As kami nagiebu kapepengum piami. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Tanudan kamataan nasiran ipu peminasa. Na ugaid na diran may inangka. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Guamay kapiteru kiran. Aparatiaya kanu salagi dukia paratiaya usabeed ku mga manusia. Na teru uniran. Ainu kami peratiaya salagi dukia paratiaya u mga lalong. Tanudan kamataan nasirani mga lalong. Na ugaid na diran katawan. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Gue gira amin itu na iran sumya maratiaya na teruuniran amiaratiaya kami na igira ami akan dud siran ko mga ulungan iran na teruuniran amata anas kami na pediu gu ayabu tuakwan nagiya dikiran kapag isewi-sewa. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Swalla imbedel kiran ku di iran kapag isewi-sewa ku miya maratiaya gu tata ali kaniyang kirang ku giiran kanderwaka agi isiran merumpa-rumpak. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Siran manswini pamasairan ku kadedeg suturwan nada makalabesukyan degengiran gudes siran maka kedeg sa untol. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Aya rupaan ira na lagi duminiyag sa apoy na kagia akasinduan yan sumliliw taon na piadeng wala susindo kiran gu ini bagakian siran ko mga lilibuteng na disiran pekailay. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Siran na mga bengal, mga umaw, mga buta na siran na disiran dun pekandud. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Udina lagi dumia sugata mabegra urana puun ko kawang akadedeleman sa mga lilibutang gudelen degu kilat kiulen niran sa mga tinduru iran ko mga tangila iran puun ko mga parte kakalkiran ko kapatay naswalla na katatangkalan yan sudah pamaratiaya. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idha azlama alayhim qamu walau sha'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli shay'in qadir. May tubo na sukilat na masinggaw tiyan sa mga kailairan. Umaniyan siran kasindawan na makalalakaw siranon, na igira amikinumkiran, na makatengen siran, na ukabaya wallah, na mataan na kailang yan sukan giran gusto mga kailairan, kamataan na swalla na si ikulangwan taman nagausian. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hei mga manusia, suwasawatan niyo sukad na niyo, asumia dun rekanu wagu sumia ngau na aniyo, kaang kanu makapananang gila. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. So inad niyan rekanu sulupa amia kayat gusto langit atap agu pia katurun niyan apuun ko kawang suwig na ini sabe piano na kaya pakagmawan niyan ko mga unga apagperkano na di kanu pengbeel sa mga sagindo wala askano na katawan niyo
ada asagin denian. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن kuntum sadiqin. Nauba kanu sesangka ku Quran ini turun nami ku urip nami nambeus kanu sa surah alagidian gutawa genio so mga katuhanan niyo ama makatabenger kanu wasala kau ku Allah amai kas kanu imanga benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Na amai kadiniu manggulaw lagu diniu din mapenggulaw la na pananggila iniyo swapo ya aya itagunian na sumanga manusia agu sumanga ator a ini tiukap ko di pemaratiaya. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Napu pemanu tulang kako serana miya maratiaya guping geleb kiran somanga pipia amataan adna bagian irana mga surga apu pemangundes ko kabebeenian somanga lawasaig uman siran runatan sa unga apageper na teru uniran agi eso lagi du inna terketan wa miyauna na pagwitan kirano tuwa makap sisagin dae guad na bagian iran roo mga karuma mga sute sarun seranun din makakakal. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Mataan aswalla na dinian pekamawagen sukam beel sa ibarat api arngit gusto lawanon nasupman so serana miya maratiaya na katawanirana mataan as kanyan subnara puun kukad naniran nasupman sudah pamaratiaya nagiiran teron aanto na ai aantapan wala sang kaiya ibarat madakala pendedegnian sa sabab saya gumadakala turuunian sa sabab saya nadaan dedegnian sa sabab saya arwar ko mga sungkelid. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Siran na pupumarangkas niran sudien di wala ko oriano kiai lotian. Gupupeneped niran suwini sugu wala akapaka kekam petaun. Gupupemi nasasiran ko lupa. Nasiran man nasiran sumangalugi. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Anda manaya idiniu kaperat yaya aku Allah. Aaya betadiu nama atai. Na inuyag kanunian. Oriania na bunuong kanunian. Na oriania na paguyag kanunian ko akhirat. Oriania na rong kanubu pekanduda. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Sekalian so inad niya narkiyo sumano dalam kulupalangon.
Urian ya na siyang urian sulangit na pitong yan siran piyo-piya api tuwa mga langit. Guskan yan na sulang wantaman na katawan yan. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Naguni na pituruukad na naka ko mga malaikat, amataan nasakan na magmbaal ako sa ikulupa sa khalifa, na pituruiran, inu kaon pagmbaal sa tawa peminasaon gu pemakaраgiray ron ko mga rugu. As kami na iptesbi kami supuding kagup suti namiska, pituruian. Amataan nasakan na katawang kusudiniyo katawan. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Na inindunian kuadam sa mga ngaran langon. Urian ya na siyandigin siran ko mga malaikat, na pitero yan, panutulan yurakan sa mga ngaranay ubas kano'y mga benar. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pitero iran, asuteka, da akatao wami arwar ko inindong kar kami, mataanas kabui matauwa maungangan. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Pitero Allah, hei Adam, panutulang kakiran sa mga ngaraniran. Na kagiyama panutuliang kiran sa mga ngaraniran. Na Pitero Allah, bakor kanu de terwa amataan asakan nakatawang ko sumapagma ku mga langit agusulupa. Gu katawang ko supapayag niyo, gu supagmaan niyo. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Naguni na pitiruami ko mga malaikat pangalimba baang kanukwadam. Namya ngalimba baang siran inunta su iblis, kasumyang kagumi maratabat. Namiyapad kuda pamaratiaya. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Gupitir wami, ahai Adam, bebelingkas ka agusi karumang ka ku surga. Gukang kanuron sa kapangundaya sa sadin sa kabaya iyo. Gudi kanu pagubay sang kaiya kayo, kambeloy kanu apad kuda pamaginuntulan. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Namia po kasiran roo o syaitan, gumia pa kaawayan siran ko betadiran, na Peter wami, at tepad kanu, sa sabaad kanu naridway o sabaad, guad na bagyan yu kulupa akap teknaan gukawiyagan, taman kumasa o kapatay. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Naadna miyaswa wada mapuun kukadna niya na mga katero, na piyaka taubat yan skanian, kamataan naskanyan supupunarima ko taubat makalimuon. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتين
لكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pitur wami, atepad kanu puun ku surga langon, na amay kaadna makataling markan wa puun rakna turuan, na sadin sa mulut ko turuan ko, na pangan demiran, gudisiran makam buku kwalungan na mauri. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nasusiran ada pamaratiaya gupiakam bukegiran sumanga ayatami. Nasiran mani mga tao kunaraka sarung siranun den makakakal. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Hei mga muria tao Israel, tatadmin sulimu wa kenasu ini pangalimu wa kenerkano. Gutomanan sudiin dia kenerkano katomaneng kosudiin dirkano. Gusakem bu ikal keniu. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Guparatia aniyo sa Quran na ini turunakan na tumianto ko matatanganiyo. Gudis kanu ipagenaya dirun peratiaya. Gudiniu pemasaan sumang ayatakan sa arga emay to. Gusakembu ikal keniyo. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Gudiniu kembutan ko benar suribat. Gudiniu pegmaas subnaras kanu nakatawaniu. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Gupamayan degniu susambayang. Gutunayan yu zakat. Guroko kanu aped ku peperuroko. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Inuniup subuun ko mga manusia sumapia. Napakalilipatan yu mga ginawa niyo. Askano nakapupengadian niyo sa kitab beda mga sabutiyo.